Osim hrvatskih lota kao Loto 6 i Loto 7 koji se mogu igrati u Hrvatskoj lutriji, igrači iz Hrvatske putem online kladionica mogu igrati na razna loto izvlačenja koja se odvijaju diljem svijeta. Jedno od takvih izvlačenja odnosi se i na popularni talijanski Win for Life loto koji je vrlo brzo postao jedan od najpopularnijih odabira hrvatskih igrača. Loto je to u čijoj klasičnoj verziji se izvlači 10 brojeva iz fonda od 20, a izvlačenja se odvijaju svakih sat vremena u periodu od 7 do 23 sata. U hrvatskim kladionicama pravila se malo razlikuju prilikom igre. Svaki broj koji igrač odabere ima određenu kvotu. Primjerice, ako igrač odigra na samo jedan broj, kvota na njega će biti 1,95. Dva broja će imati kvotu 3,60, tri broja kvotu 7 itd. Može se odigrati na maksimalno 8 brojeva, a kvota za takav pogodak iznosit će čak 1500. Svaki idući broj nakon 8 koji igrač odabere vodit će se kao dio sistema. Kao što možete vidjeti, kada dodam 9. broj na listić, automatski se kreira sistem 8 od 9. To iz razloga što kladionica ima neku maksimalnu kvotu koju dozvoljava za ovaj loto, pa tako igrači ne mogu premašiti tu kvotu i doći do dobitka koji je veći od maksimalnog. Sama jednostavnost ovog lota, kao i učestalost njegovih izvlačenja, dovoljan su razlog igračima da mu se uvijek iznova vraćaju. Ako želite znati puno više detalja o ovom lotu, kao i njegovoj drugoj verziji, posjetite link u opisu. Što se tiče ovog videa, to bi bilo to, a mi se vidimo u idućem.